sadašnjem razvoju nauke i tehnike smatra se da je točak, odnosno rotacija oko osovine, neko savršenstvo, odnosno da je sam točak najveći izum svih vremena. I najnovije konstrukcije se svode na formu točka, jer boljeg rešenja smatra se da nema. Moje ispitivanja govore, uz velike naravne konsultacije, da su oscilacije daleko efikasnije od rotacija. Znači da točak nije najbolja solucija, nego da je to pogonsko klatno. Pa evo, radi komparacije možemo pogledati nešto što je svima najdostupnije. A najdostupnije je recimo točak bicikla. I njega ako zarotiramo i ukoliko istovremeno aktiviramo i klatna, znači sa čak mnogo manje energije, vrlo lako ćemo primetiti da točak usporava, dok klatna, imamo jedno vezano na tankom najlonu i na elastičnoj traci, da znatno duže osciluje, odnosno da njihova amplituda neznatno opada, konkretno ovo klatno osciluje preko 3 sata. Pa vremenski ja sam počeo ovu sad komparaciju da vršim negde unazad nekih 3 godine. Ovde je vrlo interesantna stvar što se javljaju novi mehanički efekti. Ukoliko bi blokirali polugu, klatno radi nesmetano dalje. Evo sad ćemo to malo pojasniti. Znači blokiramo polugu, naslonio sam se sad na polugu i klatno nesmetano radi. Kad pustimo polugu, to inače nije slučaj kod bilo kojih prenosnika drugih. I ovo klatno je na kuglišnom ležaju i traje 45 minuta dok se ne zaustavi. Sad možemo naravno vidjeti izučanike. Forma točka je jako često zastupljena, razni prenosnici putem zučanika, remenika. Tu sad jako interesantno to znati da pored trenja na osovini postoji i periferno trenje koje je znatno veće. Takođe imamo razne vrste koturača, kotura, gde se isto vršimo poređenje sa oscilatornim pogonima, gde su isto zastupljene forme točka i vidi se da je u ovom slučaju prisutno i periferno trenje i znatno je manja efikasnost u odnosu na oscilatorni pogon. Onda imamo razne vrste presa. To se sve vrlo brzo zaustavi. Vrlo brzo se zaustavi, znači imamo nešto što je putem klatna, što je daleko efikasnije. Tu je klatno sa pokretnom tačkom vežanja, naime ova daska se savija prilikom oscilacije klatna, ukoliko je, evo ja ću malo dati veću amplitudu, i kad je veća amplituda, ova daska se savija, a klatno veoma sporo gubi amplitudu, znači sve se savija, inače kad bi to bio neki točak, on bi se vrlo brzo zaustavio od ovog opterećenja, znači putem savijanja ove daske, a ona gotovo jednako vršila rad ili ne, što je ovako dosta zanimljivo. I ovo klatno upravo radi negde oko 9 sati smo dobili do zaustavljanja. U fizici se često za oglede koriste i kolica. Kolica koja ima izuzetno malo trenje. Veoma malo trenje, tako su i napravljene upravo zbog ogleda. I ukoliko aktiviramo ta kolica, recimo uzmemo jedan kvadar, metalni, kretanje translatorno traje neku sekundu ili nešto malo više. Evo to ću ponoviti. To je to. Ukoliko želimo aktivirati klatno tako da imamo definisani input, to možemo sa vrlo laganim materijalom, kao što je ova lagana daščica, postavimo ovako i ovo klatno 3 sata traje oscilacija dok se ne umiri, a dok ovde imamo sa znatno većom masom efikasna kolica koja su se zaustavila za neki sekundu ili neznatno više, a ovde imamo
znači, kretanje, kinetičku i potencijalnu energiju koja je daleko duža u svom trajanju. Ovo je jedan primer pumpe za vodu sa hladnom, gde se bukvalno sa malim prstom, inače naporan rad koji iziskuje pumpa, što naravno može uvek da se proba koliko je to naporno koliko više energije treba ako ne bi imali pogonsko hladno. Znači, praktično jedan primer gde može ova pumpa sa vrlo malim ulogom, odnosno sa malom potrošnjom energije, da vrši navodnjavanje, desalinizaciju morske vode, prečišćavanje zagađene vode i naravno na ovom istom principu može raditi i kompresor. Znači, jedan primer praktične upotrebe pogonskog hladna. Ovo, to je crveno pogonsko hladno, znači ima polugu i vidi se jasno koliko se može uštedeti na energiju. Ovako izgledaju tih 200 deonica koje sam dobio poštom. Jedan gospodin Case je bio tu i ranije, pre nekoliko godina, a nakon prihvatanja mojih predloga, mojih izuma, formirala se Gravito Energy korporacija u Sjedinjenim Državama i ja sam dobio 200 deonica koje mogu, zavisno od potražnje energije, biti vrlo aktuelne i da se na berzi kotiraju visoko. Možda trenutna situacija nije najbolja. Dobio sam neobavezno, ništa nisam potpisao. Ovo je samo čist poklon za moj rad, a neki ugovori, neki dogovori će još slediti posebno. A ovo je čist poklon za prvu etapu mog rada. Želi se staviti težište da je oscilacija, odnosno pogonsko hladno, efikasnije od rotacije nasuprot ustaljenom mišljenju da je neka forma točka koja je zastupljena i kod turbina, zupčanika, remenica, raznih rotora, najefikasnije ili mnogo efikasnije je upravo pogonsko hladno i sve to može u velikoj meri zameniti, ne baš sve, ali u velikoj meri ipak zameniti sadašnje gledište u nauci i tehnici. Kao član Ars Akademije, evo sebi dozvoljam da pozovem sve zainteresovane na saradnju, da se ova teza oscilacija sa svojim prednostima razmotri putem javne diskusije, putem pregleda svega što je dostupno, prikazano ovde putem interneta. Naravno, dobrodošla su sva kritička mišljenja, stručna mišljenja, da se objektivno ova stvar analizira, jer bi bilo ipak, ja mislim, od nemalog značaja da ovu temu i dalje razmatramo i da dajemo široj javnosti na uvid.